Samachi Chimikuna. Samachik Shimikuna. Kaypimi kanchik, kay bienaventuranzas nishkata ñatukuchikunchik. San Mateo 5, 10 manta 12 kama kaytanin. Kushikuichi, kashkata ruraj kashkamanta, llakichishka kawsajkuna. Hawapacha Dios mandanaka kankunapagmi. Ñukata katishkamanta kankunata fiñashpa, hamishpa imatapish rurashpa llakichikpipish, may hatunta kushikuichi. Dios mi kankunamanka, hawapachapi kaj allikunata kunga. Kankunapaj ñawpapish, Dios imanishkata willajkunataka, chashnallatagmi llakichirkakuna. Kay bienaventuranzapika, shuk bendiciontami rikunchik, chinallatik shukpajta nishkata. Kishpichi Jesucristoka, mana pita krichirkachu, mana pita umarkachu, hasta wampish paita katinaka, mana hawalla sinchi kashkataka, kashkatatagmi rikuchirka. Chaymanta San Mateo 10:22 pinin, ñukata krishkamantaka, tukuykunami kankunataka fiñanga. Fiñakukpipish, tukuringa kama katiktami, Dioska kishpichinga. Chinallatak San Mateo 16:24 pipshininmi, chaykipaka Jesuska, paypag yachakukkunataka kashna minirka. Mayhampish ñukata katisha nishpaka, chakatashka wañunata yachashpapish, ama kikinta llakichikchu, krusta hapishpa ñukata katichiklla. Kayka, shuk krikpag kawsaypika, allitik entendishkami kana. Chinallatik kayka, alliñampi kashkata, shuk rikuchik señalmi kana. Chasnakajpipish ñukanchikka tapuykunatami charishpa katinchik. Imamantatik ñukanchiktaka gentikuna fiña. Imamantatik kay mundupika chasnakanaka shuk bendición kanga. Kayshina kawsanata agllanaka, hasta wantika Cristo Jesús imashina kashkata ñukanchik kawsaypi paktachina, chayshina kawsanatami nishanikun. Shinallatik chaypajka yuyipi micharina kanchik, kishpichi Jesucristoka mana kawsashanirkachu kay mundo kay pachapi, shuktikshina o gentikuna munashkashinaka. Hasta wampish payka agllarkami ya Dios munashkashina kawsanata. Chaymi munduka fiñarka, tukuripika wañuchirka. Hebreos 12:2 nin, krinata kallarichik, allikrikta rura Jesustaka, chaparashpa rishunchiklla. Payka wañushka hipaka, kushikuna kashkata yachashpami, payta asikukpipish, mana pinganachishpa chakatashka wañurka. Chay hipaka, hatun tiarinapi Tayta Diospaj alli ladopimi tiarirka. Chaytami rikuchikun Colosenses capítulo 2, verso 13-15 kama. Paypaj sacrificioka, imashina allichirka, ñukanchik alli kawsay sumaq kawsayta charichun. Sarunka, millay shunqukuna manarij musukyachishka kashpami, huchayuq kashpa wañushka karkankichik. Chasnakajpipish, Tayta Dioska kankunapaj tukuy huchata perdonashpami, Cristundej kawsachirka. Chayta rurangapajka, mandashkata ñukanchik mana pajtachi tukushkamanta, ñukanchikta huchachikuq killkataragmi anchuchirka. Cristota cruzpi chakatashpami, chaytaka anchuchirka. Cristuwanmi, imatapish ruray tukuqkunatapish, kasuchishpa charikkunatapish, paykunapaq makipi charikushkataka, tukuyta kichurka. Ña mishashpa, tukuykunapaq ñawpaqpi kumurichishpaka, Cristotami mishaq kashkata rikuchirka. Paypaq pinkayta apana ñanka, phiñaqkunata llakichinkapaqmi karka. Paypaq mana hatun tukuyka, tukuripika hatarichinkapaqmi karka. Paypaq sapalla kayka, ñantami allichirka, ñukanchik paypaqman huchuyay tukuchun. Paypaq cruzka ñanmi, ñukanchik kishpiri tukuchun. Paypaq yawarmi shukshina, ya Diospaq bendición ñanpi yaykunkapaq. Kay sumaq bendicionkunatami Cristo Jesuspi chaskinchik. Shinallatak tukuy horaspaqmi arinishka. Chaskishunmi paypaq may sumaq bendiciashka kawsayta, Jesuspaq shutipi chasnakachun. Misión Chaski Uyachirka, Samachik Shimikuna, Ashtawan Yachangapajka, correo electrónico misionchaski@gmail.com mankishkay, Pagillata Guyashkamanta.